Ai, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Hey, yeah, namuntlha of course hi ta hi khita ka boy sevens mara karhi a kombela ku rivaleriwa vanhu va hlayini unfortunately title a yi ringani so ni nge va hlaya hi mavito hi ta hi khi hi nghena ka mhaka so previous mi nga mi swona of course a yi se kusuka na Gagash laha nga hetelaka kombisini ku hey boy sevens a kombeli ku rivaleriwa because hi nge chayi kahle a fiki ka vanhu hinkwavo la a lwa na vona and stuffs like that. So ku hi sequence leswi ni nga swi vonisa xiswona before hi vekela video clip ya yena no hlamala mina ka sonto of course ra ti 6 ta mina hlangana post le yena leyi kha yi trenda la nga fika kombisa timhaka ta ku public apology aku May 6 2025 a ni tivi ku wa ku 2025 kumbe xana over nervous maybe swa twisiseka swi nga swi twisiseka i va kombisa timhaka ta ku I sincerely apologize to Gagash, Hagiazo and Kokwan Chauke and Chavi CMC and Mr. Pilan for insulting you through my social media platform. The intention was never to harm or nor disrespect your brand. To everyone who follows me on my social media platform, please forgive. Okay, mina ni nga boy sevens ni kombela rivalelo eka n'wina vakulukumba. So leswo of course hi nga fika hi vona swona boy sevens kwalani a fika a tsala swona so loko fika ni chekisa fika ni kuma ku actually previously la already a kombele ku rivaleriwa na hi video so hi to yi hume hi vo ma 12 hensa ni nga yi vonanga yi nga hume 12 1 yi nga hume hi ti 1 hi vo ma 1 am hi ti 5 ta May yeah so hi fika hi vona man vo ma 11ish PM sort of hi ti 5 ta May I meant to say so hi fika hi vona of course a fika kombisa timhaka ku ni kombela rivalelo Gagash Hagiazo Philani Kokwan Chauke Refila Boy na Giligili se va tele vanhu loko hi sinti ni nge tsali title se a hi twini ku la ka video leyi a fika kombisa timhaka ta win boy sevens let's go. Mina chavile madoda loko munhu a nga tshama a kombe rivalelo mina kombeli rivalelo na maka sweswi ndla ku hanya hi peace mani munhu wa so mina ti khongele vanhu ndi chonisela vanhu ti endlela business ya mina se hey vana va huma ka mina ni kota ku ti endlela swilo swa mina n'wina mi tiva ku ni mi dyohelini ni kombe ku mi sukela ni kombela sorry ka timhaka teto ni continue na timhaka ta mina ti endlelaku to dloka vhiyali to khongelela vanhu to chonisa vanhu to xava timovha hi xavisa to lombisa vanhu mali kumbe ku ti endle ti-business ta mina ya mahlweni ni khoma tibuchara ta mina ya mahlweni loko to vona problem u twa ingi ku na swilo leswi ni nga ku hindzisaka ngopfu kahle ni foyineli mina u ni byela wa boy sevens mhaka u nga ni hindzisanga kahle ka timhaka ta so mani twisanyana n'we mi nga na tinambara ta mina loko a wu na tinambara ta mina inbox hi kota ku phahlelana mariyeta swi hela swi sweswo a na ha lavi ti-problem ni swi twile mi tshama mi driver movha mi kantiya mi ni voni mihlolo namuntlha a va hi za lava tiyila lava loyi va tingo va hi za lava u nge va endli nchumu u ngo n'wi twa munhu loko a kha a vulavula hayi ni swi twile madoda munhu ti continuela na leswi mina swi endlaku ni ya mahlweni hayi gafa se ni la ku ti endla leswi swa mina se loko tiva ku ni ku dyoheleni ni khomeleni Kokwan Chauke mhaka leyi a yi tshikeni ni kombela rivalelo ka mhaka leyi hi ya mahlweni na vutomi mfundhisi Hagiazo ni kombela rivalelo vutomi lebyi ya mahlweni ni kota ku ti endla leswi swa mina manager Philani mhaka leyi a yi tshika leyi ni kombela rivalelo ka mhaka leyi vutomi bya mahlweni mi byela na Gagash ku mhaka leyi a yi tshikeni kombela rivalelo vutomi bya mahlweni la ku hanya hi peace ni continue na swilo swa mina na n'wi endla swa n'wina vutomi bya mahlweni mi nge ni twi ni ku beef ni vulavula hi vito ra n'wina kumbe ni kondzana na swilo swa va n'wina ta ti endla sweswo ti dye mali vutomi bya mahlweni ku mhaka leyi se yi vulavuriwa yi helini okay
so se yi nga hela ni kombela ku ri no vutomi byi ya mahlweni na n'wina hi hanyisana mi ni tshika ni ya tigigini ya perform ni ti endlela tigigi ta mina hayi ku loko ni vo loyi ni tsutsuma ni vo loyi ni baleka hayi vakakayi a na ha swi lavi swi sweswo lava ku ti hanye kahle hi peace se vanhu ni tshikeni mi ni tshika na timali ta mina mi nga ni sali ndzhaku na machonisi wa mina. Okay. Hayi boy 7 ndza n'wi twa i vulavurini a hi ro sungula kombela ku rivelela kumbexana this time around swi ta swi ri tano because hi tiva ku ri munhu loyi loko se a kombele ku rivelela kwalowu i tlha a ha continue still ivi mara mi kuma ku se a nga ha tirhisa mavito ya vona because xilo xi mistake leyi a nga yi endla this time around boy 7 i ku se a tirhisa mavito ya vo straight a bifa gagashi straight vito ra gagashi a vula vito ra kokwani Chauke straight vo giligila a vula straight vo philana va vula straight ni vo chavisi MC I think yin'wana ti-issues leyi a ti ri koho a vula straight so I don't know ta hi khe hi landzelerisa hi vona ku hi mpela na mara hi history ku hi history ya boy 7 leswi hi swi tivisaka swona a hi tshama hi vona ku va munhu a twa mi ta n'wi twa kambe se a kha a tirhisa masivi a nga ha tirhisi but a rate maybe ta hi prove wrong I will say if he will prove me wrong this time around but I don't believe him boy 7 za leswi hi n'wi tivisaka swona na tibifi ta yena ta indirect hayi a rate loko ha continue timhaka ta advices hi swona very na gagasha kha n'wi advisa ni fike ni kuma ku na gavaza na yena a kha advisa i boy 7 so hi twini ku hi sa hi tirhela eriyeni ku boy 7 ni vona a hi repostin video but a hi tekeni hala ka TikTok ni la yi nga ri na wo thamaka let's go. Boy 7, I hope you've learned your lesson that not everyone unga ta n'wi attack-a amiyela afisika sibisa hi moya ku fana na mina leswi a ni ku tshikisa swona. Some people will take action and it's not gonna be nice. Aku lesson ya munhu un'wana na un'wana wa ka Gaza. People think they can talk about you and get away with it. Vanhu va patient but kuna fika ku lava va lose ku patience ya vona. I'm saying this because you've been attacking me and I've kept quiet. Mene kuteka nikundlanga ku munhu wo penga. But then after yesterday I realized that I'll ping with Ndlisa. You understand? So sungula lava va tuna ku xapeka boy salo leswo a xo ko vanhu lavo delela laviya na munhu loyi nga n'wi categorizaka hi n'wi yisa ka level ya vo paparulanso so mani kuma a nga fikanga le hi kahle o bayisa boy 7 content wa endla fame unga yi kuma hambi ingazange iruketela vanhu khale ka hilwa na vanhu la ka social media but hilwa na vanhu lava va ku va hi pfukini wena wo sukela un'wana na un'wana u gavaza u agyaza u gagashi u pilani u chavi u giligili ku ri ales vanhu hinkwavo lava and u kota no fabricate na switori swo ka swi nga exist u tlhela va ruketela hi vomana vona swa vankongwa n'waku na vankongwa nyini a swi nga ri necessary because now ruketela na vanhu vo ka va nga ri ka social media la a hi ri i nga ti defend loko u ri i pfukiwini boy 7 ku na vanhu lava va nga ta ku pfuka va kha va tshembe ku vo fana na wena vo pfuka vanhu nga endlangi nchumu. I don't have a problem mina na ku wena loko u pfukeke kahle va hlamula leswi nga ta va ku hlamula xona hambi u katsa vatswari hambi u katsa vafi hambi u katsa swigono swa ka n'wina there's nothing wrong with that. Nyimpi yin'wana na yin'wana loko munhu a yi sungula fana yi sungula a ti yimiserini ku ri se hi ya nyimpini and a hi nge kheti ku ri se hi fana hi ku ba hi bakiti or hi hamula hi ku ba hi hinkwaswo but we I hope u dyondze lesson. Fame yi kona yi tele ngopfu mara yi nga yi kumi hi ku ruketela vanhu lava nga innocent vo ka va nga ku endlelangi nchumu va nga ku dyohelangi nchumu. Some people don't forget, some they will kill you. Why didn't you learn your lesson? Loko nkarhi luwa va ta ku black Sam. A wu twanga ku u ntlhari wena a wu chavi nchumu. Hayi man, you must learn. Hakuna hi ku landzelerisa boy 7 ni ku 90% ya tinyimpi ta yena loko hi landzerisela iyo va sungula vanhu laviya and overall hambi ya gagashi yo va sungula hi jelezi lowu hina n'wi ya gagashi hansi a tsandzeka ku hlamula lomu cheka video leyi ya gagashi i tsandzeka ku hlamula ku ri why a attack gagashi
swi n'wi tsandzile yo kombisa hi mhaka yo Gagashi i bra philani hi ku landzela nyimpi leyi nga sungula kona to be specific a yi sungulangi hi Gagashi yi sungule hi yena loyi Boy Sevens hi jealous loko u languta ku nyimpi ya phela ya Boy Sevens against Gagashi a yi fambisana jealous ntsena timovha timali swinini ku ri ke a kombiwa mali leyi at the same time so hinkwato loyi khi ti langutisa tinyimpi ta yena Boy Sevens no pumba vanhu hi ku khenda yana mhaka yo khenda yes a pumba vokokwani Chauke mhaka yo khenda na mani na Giyaz i vanhu lava a va ri ka xiyimo xa le henhla swinene hikuva kha va pumbapumba inani ku khendla and stuffs loko hi khi hi landzelerisa laniwa so ye kahle Boy Sevens I don't think a swi ta swi fikela leyi nga n'wi twela i General Gwavulani laha yi fiki yi nga n'wi twelangi kahle a yi ta yi seta example because hey unfortunately yi n'wi twela a swa ti-beef hi swona but I think Boy Sevens yena se a va a ri extreme a tlhava a nga chavi nchumu I think hi laha swi nga fika swi va problem ko nge rhuketeli vatswari va vanhu pumba vanhu imagine munhu a ha ku loveriwa hi tlhe ku hi yanga come on ko vanhu va hambana but mina hi level ya mina ku ri mina ni na mali ta bongo Boy Sevens a ni n'wi kombela vanhu a namula strong hayi ku a fambisiwa o biwa strong a phanele bitiwa hi ku ya hi sayiti ra mina common cause a va dele ngo Boy Sevens but hayi i komberiwe ku rivaleriwa xiku ni khomeleni xa apologize Boy Sevens hayi a hi ni mahlweni of course ti-clips ti nga vuya ti ta afterwards hi wrap up hi ka ti-6 ta May landa movha hey na la hi kon landa movha sweswi hey ni request Uber hi kon landa movha hey na la police station sweswi laha Moroka hi kon pfuka sweswi hey hayi tolo hayi a ni tiphinangi buti hi kon landa movha sweswi hi kon pfuka sweswi la ka ni ya languta footage no khoye va mani va laveka a va ni sala ndzhaku sweswi ni khandziye Uber sweswi hi le ka Boy Sevens a mfana ka Gaza simbi ya mayini a dweka tin'wenya kelenge kha ku fika munghana wa mina hi BM a ku hayi munghana ku endleka yini maka ku le ku tikeni movha yi tleli laha tolo vanhu va ka hina yi pandze na xipoyila movha yi pandzeki na xipoyila hi ku tsutsuma tolo ti le ku wuyeni xem ya langutisa na ha phindi na ha phindi ku nga zaku nhloko yi nghena hansi vona ni vhila ri tshwini vona languta ri vhila ri tshwini vhila languta ri vhila ri tshwini vhila ri tshwini vhila languta ni vhila hayi ku le ku tikeni vanhu va ka hina hayi swa tika swilo hayi swa tika se wa muchava ku hume mase wa muchava ku huma kasi vona hi rixile haleno vo movha yi hlakale njhani langutisa vona movha yi hlakale njhani langutisa movha yi hlakale njhani ku fanele ku xaviwa xipoyila phela langutisa ta vuyaki ke hi koni hi teka laha police station langutani mavhilwa ma tshame vonani mavhilwa ma tshame hansi hinkwawo mavhilwa langutani mavhilwa ma tshame ndhawu ma tshame hansi hinkwawo mavhilwa langutani mavhilwa ma tshame hansi hinkwawo mavhilwa yini vanhu va ka hina mi nga ha phindi madoda mi nga ha phindi hi bullying mi nga ha phindi yini Morocco yona Morocco I missed the post there guys just ngom tshama ku John mpfune mara yi ri Morocco yona Morocco le missed the post ayi vona leyi hayi mi nga ha phindi madoda mi nga ha phindi hi bullying mi nga ha phindi yini huma sweswi
hambi na ta hlangana na vona ni khomeleni madoda ni khomeleni hey xa ntatana xa apologize ni khomeleni kaze xi rivalela ntimen no huma na u endle ti-business ta mi hi busy sweswi ni khomeleni madoda hi kona ni huma mavhilwa matshwini hinkwawo mavhilwa ni khomeleni ni lahle na license ya mina se ni la ku endla affidavit ku ri license hey captain a na khomisa munhu okay sharp hey va traffic cop se mi le ku chuheni ku ri ku endleka yini hey vanhu ka hi ni lahle na license mavhilwa matshwini lama ni lahle na license na ku endla affidavit la ya license ya mina ti le ku vuyeni I think it's enough. Hayi ta hi khe hi vona swilo himpela boy 7 a nge hi bifi na hi ta hi khe hi landzela account so far so good a hi ze hi vona a bifa yo to laha ka kha kombisa ku hayi ku hleketela vana kha a nga kombela ku rivalela ka vona hi ku yingisela hi nti ya yena ku laha ku nga ku ri vona hi swa ku ni tshikeni so hayi ta hi khe hi swi landzelerisa hi leswi loko ri amukeza pfuka mata kombela mi teka subscribe